ในพัน Facebook คอมเมนต์ลองโปมากิลิงปีดังเงตอกinteresting โอละเป็น relevant โอละเป็น important โอละโซa comment ละสินังลิตุมันดักดังปักลังปักลังอีกโดนดังโพธิปีโปโปมากิลิงปีปุสีนังเงตอกนี่ลีกัจิงกีกังตุงอลัมเทนังลีพันเทคอีกจิมาอิตุมการบิโดอันกูปีเกเคลมเป็นสีกัดโดกาเวยูนิตี้อิซีเวตเกโดเทคโปอะโกเอปรังกูปีเกเคลมเป็นสีการบิโดอันกัจิงทูร์อุนโปหลังท่านังลิตุมละซอนเอกไข่พันกุศลสียูนิตี้วันอุนโปมาละให้อลัมเกมาทับันสีอลังเกตอกดีละซอนเป็นนังปีนึงตุงตอกติเตบัดละซอนเกมาทาเป็นเกตอกตุมตาpositif o pusi punang persona moni tum han ke di bag jok no he la pen la so puthak sini reply nang pipo koson si gaching thu thek po itum karbi tum puri la pen sivet ke du thek okay ni hin pen ni phan sang kar ju he gaching thu thek po koson pen no karbi tum pulote lang itum karbi tum ching thu thek ji aphan mate isivet ke doji phan penangan ne points nang than phan bor ipo from my own perspective okay ni kemetha mate ni main long ko pima bang hai jong si chok si det potang li tum comment long tok tu tam me ke cheng bang ke itum kar bi tumang bong unity ke do kenang sot non la itum kar bing long long unity do but hala so level an abe non la hindu christian la son pu ke chelang selet ba la son a problem sa phit ong le tum ke thek long di tum society long tum karbiang bong ta la si la son bang with that ji unity ke do kenang sot tum karbi hejan ma di karbi hejan posi chama thanang ji la christian ta la hindu la son chelang selet rong pulote split that po split mane divide that po kaprek separate cheplang that po christian kaprek doet hindu kaprek doet po engke tum khai weak that po jong si tum unity is power bu ma di itum jong si chingrum lap isiwet cheplang lo pulote power lo jong si che break dak lo di chi divide that lo bolte lage weak that po la si unity ke do kenang sot number 1 ke religion alam hai pen di ekdom isu pa thi unang ni tum hai la religion alam pen da isu pa thi o la tum aprang la religion isin tum practical itum jong si chema tha pulote di religion la hai or mu ke munit ke salam hor mu di ninta ning hang pulote ko pine religion salam der unang ni tum ta ning hang pulote ka prek jar sida religion la hai ke create un asi la hai ke human created a hormone se la si la hai long di like dom che bhongre ekdom la religion dharma lam pen lam pa the iret la sonang ni la son pulote tumang bom like son pulote weak that poitum di che pai strongi pulote ang ton chingrum lap nang po jong si ni pa mu puson he chi divide that pote che bhong la hai do kok chi split that lo pulote weak that po son pulote problem ke the do pick ta high in future number 1 and number 2 ne puji bang ke supportive nang ji lapen helping mentality dunang ji supportive in the sense ajat hinno he di non lango example ronglom tebok tera rai bustain tum chelang sela do odi lagdom ni tebok terai pen sipulo de rong lam ba hem adung rai lam sipulo he lason ke chelang sela lason do u asi supportive ni mane ki sung pho pulte cherap dun di oi tum kar bile na theklong busta ba oh itum kar bibo di mate pine suppose for example mane startup mane dukan pang cheng no thodi business aso sa business pang cheng lo mate mane entrepreneur do lo thodi la son tum han support dunang ji dukan pang cheng lo pusita halhan upflop dun de dang ji tum ke upflop rong aso mentality do maximum tum non da dolang hai supportive bangali koson je paklu dun tuji mai tum kar biang bonga ke thek dolo jat dolo ang song koson si dam nang ji bai tum charli duni ba dam lo melo la son supportive mentality si duni ba la son la ansu se ke do phan la ansu se ke do ke nang sot la di chiba flop bang ne mane yong si mane phak okle jor buna mane bike mechanic ka dukan le ji khuli mane chugang tip dukan le khuli pusta di gari repairing dukan workshop le khuli pusta tum pa flop bang ne supportive nei tum mane oh parok long pon pe pen ni la sumuni long si pon rong poi tum kar bi dukan long si pon si gi meji mate dak si pon ang ji ai sikai si ni pusta la sumun long poi tum kar bi muni supplying tum kar bi muni long si tangka ta bang ji la son mentality la son positive mentality itumang bong ke do kenang survive tumang ke
Karbi tangkap mo plang udet pola jat popo dam dedet avoid wrong lasi lason mentality bang itum avedena ji asap so ke chok chi do pulote lason chok chita lason claim sinang limeji lason positive response mate positive isi relation lason ke chibi sibe di lason pulote lang ta odak chok teacher lo ni example sen no de la pini mechanic pa mate bar la chugang ti bidim salon si khuli tha chugang ti pan mi ida pode cortina sap so lason henu chelang si lason bang chipa improve cha tha balason claim si meji lason suggest tip type si tum lamjing kinang ji pa flop it tha mate akhaino pure lason bang e pure ne son pote aning honduk dukok ji mate demotivate son pa hai discourage puta bu discourage that po mana sumin pine ki claiming tung do pusida hala so कि क्लेम अकाम आवर साइलोंग अफ्रांग दामफान शिक्षा चता है ला मेंटल डिस्टर्बेंसेस ला दो कोक है लसी पॉजिटिव नंग जी दी सपोर्टिव नंग जी ला केनांग सॉट इखाई चिंगथुरी फान मते यूनिटी के वान फानता ला पेन कम्युनिटी बिल्डिंग लसन इनिशिएटिव्स के एन केनांग सॉट दी इतुम कार्बी हेजान फान दी ना होक दो कार्बी तुम नहीं तुम कार्बी लोंग डेट पुगाली अलोंग तेजपुर था ने नगांव था दी गुवाहाटी था लोंग सन दो पिक मत अरुण चलन ने कार्बी तुम कार्बी खाई दो असिला तुम फान कोसोंसी तुम यूनिटी के बान उंजी मादी लसन फान कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स अधोक एनंग जी दी थ्रो कल्चरल पेन पुनोय माने पिनी प्रोग्राम बी पेन पुनोय हदाक पेन हांग थादी हलदाक सपोज फॉर एग्जांपल सोनितपुर कार्बी तु हंदा दाक सनलपो dokmuka long hang ta hoba dongka mukam long hang ta hodi ba boithalang sulong hang ta hamren long hang ta hoba te hamren sor phanda ko da lason isi connection gi chibi gi tum kenang sot di lason connection dolo te isi bonding do po bonding dolo te automatically unity ta dokok ti lasi community building lason initiative ta kenang sot ne teng te matang litum ku pilo po ge lapen number 4 long bang ni puji good governance lapen selection of good कैंडिडेट दी गुड गवर्नेंस माने काउंसिल लोंग इलेक्शन लोंग मतेला गवर्नमेंट सरकार ला काउंसिल कोसोंसी परफॉर्म नहीं मा मते कोसोंसी मेसन कैंडिडेट पहाई पेन सीएम पमानंग जी मा था मते एमएलए था मते एमपी था ला एग्जांपल है दे लासन अहरमु हेदी मते लासन फानि तुम केमा था पॉजिटिवली मते तांकाल हाई खो खेपिन पेन तुम अकेमी फानी तुम सोसाइटी को सोंसी अफ्रांग दे मते कम्युनिटी कार्बी खाई को सोंसी अफ्रांग दाम मुंजी मा को सोमुनिसी राइट पर्सन मा को सोमुनिसी करप सोनहिन दाम दे पिन पेन खाई फान मते डेवलपमेंटल काम मते अजाद हिन है लहाई अर्निंग सोर्स पुनो दी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पुनो हेल्थ केयर सेक्टर हिन पुनो जद हिन है लहाई आई हिन मते तु लोंगले फान पुनो बॉर्डर फान पुनो लहाई काम क्लेम मांगला सोना मुनित राइट पर्सन सेलेक्शन इतुम किरी केनांग सट अधक तुम दो नाली तुम थेगलोंग जी नोनता अनुतिनता पुपु मेमे पंगसे नोन काउंसिल सोलाई बम तुम बांगक ता मेमे सबता करप तेरंग से पुसी कि पुपु दी सोशल मीडिया सा जोंग नाली तुम थेगलोंग लोंग लपेन अधक तुम लसोना दो पॉलिटिक्स लोंग के वांग फान नेक्स्ट इलेक्शन हाइपी ने फान पाथु फान पेजो पेन ना तुम अधक एक्टिंग हेदी एकदम सोसाइटी फान काम क्लेम उलो कम्युनिटी फान काम क्लेम उलासन एक्टिंग तुम फांदा नांगनी तुम थेगलोंग पिजी मते दो उलासन तुम था बट लहाई तुम था मो पावर दलो पुलते हलासन दाम जुई तीती मते दाम जुई जी आरो लहाई तुम फान के एडवांस पेन पांग थेगता केनांग सट आरो प्रूफ केलोंग ता अधक दो लहाई पेन तुम एवेयर मते के चीनी केनांग सट नोन निफानंग बुपुला कुमा माने रंग फार था कुमा माने लहाई तुम ता करप्शन लोंग लिंक दो पैसा एंदुन लहाई दो सिता चेक्रंग बांके दी मी उसी चेक्रंग करो फिर क्लांग लापला पेनान वायरल लो मते ला पैसा की पी दी का लहाई थेगलोंग लो रानी तुम दी लसी कुमा माने रंग फार था कुमा माने लसन तुम दो लहाई तुम इलेक्शन लोंग पे जो पेन वांगी फान लसन के क्लेम तुंग दो लसी लहाई मुनित फानता सबसो के लांग नंग सट धोक तुम एक्टिंग तुम दुजी मी उ के चेक्रंग दी एकदम सोसाइटी मन काम क्लेम मी उ चेक्रंग वांग ता वांग जी yang तुम दिम लोंग ता वांग जी हदाक पिनिनी असब सब इशू दो ता हदाक वांग पेन एकदम अकिम मी चेक्रंग फाना सोन तुम ता दोजी धोक तुम एक्टिंग पेन दो अधोक तुम एकदम आनिंग क्लोंग पेन काम क्लेम जी फाने मा था तुम दोजी करप्शन हि नेक्चर दाम दे जी पोमा था तुम दोजी ता धोक तुम बांगे आमी थांग करप्टेड सिता के पाक लांग जी के पब्लिक फन पाल लू फन है तुम फन बांगे
mi u si klem bom ekdom cherap u society phanjar u prasona che krong tum da duji lasi la hai tum ben tai tum chire technique ji la hai tum han pa hai da ne di la son tum wang lo polte corruption ni hin ong pigji la pen Chingthur ek der non ta la tum Karbi long autonomous council jong si langam polte tum asam long e backward nai lo a report si pude neli puali ani tum na porhin la hailam di asi halason mate halaso level long e ponji phan itum right person selection MLA puno MP puno di mate council long apini tum puno executive member puno mate bangjok hai CM puno bangjong lason right person ke selection di right selection bupu hai lason kenang sot lata isi lata important picture like important nai bang lo pudam er pulu thedi lapen next bang ku pilo pulu te neteng te next bang ke tum Karbi Ekhai phan di tum community phan chapang time pulu te earning source ki paong kenang sot tangka main ke pilo itum tangka wedo jonisi problem do red mati di jong si itum Karbi yang bong anu tinong te tangka do income do rep pulu te lifestyle mi po jat hin sita di family puno everything di kiso ke chelang puno ke Charlie phan puno jat hin ta messenger si earning source ke creating earning source is very important pusini puji di la important pi khangjang earning source pa ong phan mate earning source tangka ke bang atwar si salam phan ke nang sot mate lidum ko pilo boy la helo main lo pudam et puluti la sono prote anutino na tangka dolo jarlo prote Chingthur ke cherap jap phanda joy ke po cherap dun po tangka jong se ave pute ko sono rap dun poke kalima asi la earning source kenang so de la lo prote anutin na family long ta happiness do podi kenang ji son ajar hormu sita chenamun pojarun por sila kenang so la lo prote ka prek ta automatically intum ke cherap dun hai ta undaji mate son ahin tan tum step and unjila se earning source ke create kenang so lapen काम ahin focus mate काम है दी walk halaso ahin nitum important skipi kenang sot laziness bang abe dedeng ji di काम phan focus la sondoni bekar do ni pusine puji ituma khang ton jong si bekar do lablo bolte borbad la pomate nu tinta dilasi ajar kam no ajar hours sai no jat no hai di Klem nang ji agriculture puno farming puno jab pusita we should involve in activities di mane work activities hai jara kam long stay tum involve nahi so that negativity ta bang velo la pen kam long focus to puro te mata lalo hai kam laziness avelo pote tum Chingthurun po inut bhai ni Chingthur la son mati community ke pilo Kosong le man inut bahini la son ban si di a group ban pa group en isi society la son si ke man utre si anutin ta kama hin di focus do nang ji walk pupo ni kam phandi la si la suin focus ke dota kenang sot neteng te lapen promoting education and advocating for development di education knowledge ki pi ate kupisia ke akemi ma moral ethics salam ke than bang di la hai amuni ta ke nang sot la sonic claim si meji ma hala sonic claim si meji ma ko son si develop नहीं mala itum kar bidu ma son si dam nang ji la son si claim nang ji di education ki pi ke nang sot important nai la lo nei puji education abe khilu joni se aprang itum maximum tu lu thek the aprang di si development ta videlo thang na protest nu thek the mate against ta pu nek the mate RTA ta mari nek the bala si RTA mari nu thek amuni son mate me hinu la son ki thana bang di na hok pen social media pen punon mate wrong ke wang pen punon la son amunit ta ki do kenang sot la son amunit ki do bang dong chelo mate knowledge pi bang mate social advocate bupu hai sona bupu son phane promoting education di education lam ke than bang la son dolo prote munitum thek pore po 500 smart po la pen aware po ko bisi me hinu mala tum moral hadi la support separate po good and bad la sor mu separate po ko pisi claim nang ji mal hai aputhak ta chini pola hai ke chini ke nang sot ason chini ni tum do piklang non ta ase education ke nang sot usomar puna ke thi tum puna di anutin ke thek ke nang sot knowledge puna mate gyan hormu ke age group abi mate di age category abi mate age limitation abi lage bangjok ta Charlie nang ji
di theklo pan su si theklo pulote relo pulote itum society right direction long ke dam phan di kimi to war ke dam phan helpful pigji lasi la important no non nilina thanda langam et pulote social advocacy di lason thak thak mate promoting education knowledge di akimi khainu lason solo ni ta pudam te example ta lason a category long si puri ponji pon pusi ta chema tha lasi lahai lo ni no ni thane lahai lo main ke inke Kosonsi Chingthuri ma bang ke lalo hai earning source kenang sort di tum society phan poisa income towar kenang sort important nai ke lalo pulote itum society bote itum community anu tinta income source do pulote di charli khoros phan punon mate mane ajat phanta kitchen nam pini ni hormu kitchen nam pe chenglok everything ang ton phanta enjoy piji kitchen thur phan ke main ke hal hai ke dol hai unity la hai do sita non jong si currently jong si langham pulote tangka earning source hai di creating earning source is very important pusini puji la important most important pusini puji di until unless intum jong si tangka ve mate la hai ni ke than pamu la hai ahor mujong si tum follow le pulote unity da bangun e la pen chingthurun e pusi ni hin pen puji la si la hai hor mu itum jong si che accept lo mate hala so hin tum dam lo di tum ang ton rat tum sita puno anu tin tum sita la hai steps jong si follow lo pulote tum aching thuri phan mate isi unity ke do aphan joy kiji pusi kema thani teng the de la ni own perspective ni point of view sinang ni tum phan chi than de na chok si ta hai mini patenang ni tum kaprek pini point nang ni tum mind long wang manang li tum comment long tong ran than thamate ni ki pu nani chok che pusang pu dat chok he da comment long tong nang ni tum okay la si a reply bang ke la lo he la hai or mu jong si tum follow lo pulote right direction mate itum society mate itum community mate itum district pone itum ekhai ki Chingthur aprang dam joy kiji pusi ni matha pen ningji bomte derbom budi la seng litum pini chok chisa ni phan comment long tok ran litum than ba chini tha la pen kapre ka points dolang pusi tang litum nang tok tami okay se che tong thang next interesting content wan thup okay so till then take care bye bye kardom la pen channel long akimi rang pultang litum karbi content mat subscribe ignon la pen Facebook long lang bolte Facebook along ta follow subscribe bolte up to date ang dun po la pen la hai lam pin lam birtal hai pen cheng log di nang chini dun po la si che tong